text tayo pat no mabasa ni Pastor Puvi. Amen? So as we move on to our main worship, feel free to go drink some water, use the toilet, as we will have the control in Bacara play the choir. Go ahead, Faith. Awan audio na. Awan audio, Faith.
Amen. Praise God for His word. Amen. Kastamot iti adipon nga inaramat iti apo iti Sunday School. Are you blessed kakabsat? Wow. 4 G's. And then nga liplipan na nga upat nga G kakabsat. Grapes, giant, grasshopper, God. Nagiting upat nga J, so kumat kabsat ti makita tayo, yung kang rona na J, ti apo kabsat. Amen? Akas pa nagdingding ko kabsat, nagpintas nagdingding, nagtamo ko, ada partunan to kabsat, awang saga. Talaga nga pinaspasa ni Brother John Ray, talaga concerned, di papami madamdama kabsat. Tamo ko, ada partuna kabsat. Akas pa nagdingding ko kabsat, reflection ko kat, lagip ti na palabas, malagip ko di ti church iti Hawaii kabsat. Upat nga jimot, grapes. Ada potential na idi. Amen? We see potential of HBBC Hawaii. Amen, isn't it? But here comes the giant. Opposition, devil, grasshopper. Amok kasa di pinangkita ni Preacher Glenn idi. I know himself, grasshopper. Nga kuna na income na iti sa baling at church in Simano. But praise God, we have Moses. Our beloved senior pastor. Amen? Kaya kamudyanan na, praise God, that we have Joshua and Caleb in this church. Kaya tiapo tinakita tayo. Amen? Kaya siyempre, ado ko mati-wondering tatakab sa kinante, digiti generation tayo. Nuhan na nga nagpurso deti nga trabaho tiapo dito. So, praise God, kabsat. Amen? DJ ti nalagip ko kinakita kakabsat. To God be the glory. I-teachers ngayon patalag na kadatay dito Hawaii. Amen? Let's continue to look upon God. Amen? Amen. What a blessing. Let's all stand kakabsat. As we start a congregational singing once again. Greetings in the name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Are you excited to sing for the Lord? Amen. Dito kanta, dito ubingad, He's my very best friend. Awan sa baling nga kaimbagan nga gayom tayo nga saan nga ni Apo Jesus. In the book of 1 Samuel, basak lang kapsat, 1 Samuel, chapter 23 kakabsat, in verse 16, gunana, and Jonathan, Saul's son, arose and went to David into the wood, and he strengthened his hand in God. Ket ni Jonathan nga anak ni Saul timakder ket napan ken David iti kabakiran, ket pinapigsana ti ima na iti Diyos. You know, ada di gudong gundaway kabsat nga, tingo na ni Preacher John Ray, ada di gundaway nga, ada limitasyon tayo kabsat. It's not in ourselves, it's not in people, but it's in God kabsat. Amen? And praise God, ta nakasarak tayo, di kay bangan nga gayom, awan sa baling wasang nga na Apo Jesus. Amen? As we walk kakabsat in this pilgrim world, we have a friend who holds our hands. Amen. Let's sing the wonderful hymn, Jesus Holds My Hand. Join me in the first verse. All together. As I travel through this pilgrim land, there is a friend who walks with me. Leads me safely through the sinking sand. It is the Christ of Calvary. This would be my burden, Lord. This day you help me do the best I can. For I need thy light to guide me day and night. Blessed Jesus, hold my hand.
the valley. Praise God, we have found a friend in Jesus. He's everything to me. Amen. On the first verse, all together sing. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrows He's my comfort, in troubles He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my grievous taken and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty God. I have all for Him forsaken and all my idols torn. From my heart and now He's given by His power. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me. While I live my faith and do His blessed will. I want to fire about Thee, I've nothing now to fear. With His manna He my hungry soul shall feed. Let's living up to glory to see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Praise God for the wonderful singing for the Lord. Amen. Amen. Let's remain standing up, sir. Let's grab our Bible as we go to the reading of God's Word and prayer. Nakpintas dito ko ng preacher John Rick Absak pa iso di jay te talo nga klase ti view ka absak. Hindi agbasbasa kami kasi nangalak mat drafting ka absak bird's eye view. Worm's eye view kana jemesan men's eye view. Kan di kasayatan ket iti Kristiyano tayon God's view. Ngam nasasayat mo ng kabsat idi nagasawa nam amok di bakot ko I love you. Okay? Di kasayatan nga view kabsat I love you. Amen. Amen. Let's open our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13 kabsat. Amen. Ada ka dyan kakabsat, amen? Amoy kabsat ko, talaga nga plano ko mga i-date mo't ni bagot ko kabsat, idi kalman. Ngam simbang put ni Judith kakabsat. Timot Judith, tinunun namin kabsat. Iso nga ang kabela nakapag-date kabsat. But anyway, amen. Pasak Tilocano na kabsat kasi di ko na itinasantuan nga Biblia. Chapter 13, the whole chapter. Nuwagsuwak kumagraman amin kadagiti dildila dagiti tattao, ken dagiti anghel, ngem awan ti ayat ko, nagbalinag akas bronze nga aguni, wenno piang-piang nga umaweng. Ket no kupikupak kuma ti talunggading, ti mammadto, ket ammuk kuma dagiti so amin apalimed, ken ti amin asirib, ket no kupikupak kuma ti so amin na pamati, amabaling ko kuma garawen dagiti banbantay, ngem awan ti ayat ko, awan pulos ti pateg ko. Ket niwaras ko kuma dagiti so amin nga kukwak tapno mipakan kadagiti napanglaw, ket niyawat ko kuma daytoy bagik tapno mapuuran, ngem awan ti ayat ko, awan ti magunggunak. Ti ayat managitured, ken nalaing, ti ayat awan apal na, ti ayat saan anapasindayag, saan anatangsit. Saan anaalas ti ugali na, saan ngaging bubukudan, saan ngagluksaw, saan ngagpanunot
ti dakes. Saan na pagragsakan ti kinakillo, ngem pakipagrag-o iti kinapudno. Isu amin sa gabain na, isu amin patyen na, isu amin inanamain na, isu amin ibturan na. Ti ayat saan amay bus uray kaano, ngem uray pa'y adda digiti padpad to, matungpal danto, uray pa'y adda digiti na duma-duma pagsasao agsardeng danto, ken uray pa'y adda digiti kinasirib, mapukaw danto. Tamo tayo ti daduma paset, ket ipatuan tayo ti daduma paset. Yem intun umay dayjay kinan anay iti kasta dayjay to kinakurang ket mapukaw. Idubingak nagsasawak akas laubing, makaawatak akas laubing, nagpanunutak akas laubing, ngem idi nakagtingakon anataengan nga tao, binaybayak dagiti ubingan nga banbanag. Taita kumita tayo babayan ti may sasarming, asi kukudrep, ni madamdama ket rupan-rupan ton, itaamok ti daduma paset, ni madamdama nan anay ton iti panakaamok, akasmet ti panakamuna kanyak. Kedita mataginayon ti pamati, ti inanama, ti ayat. Dagito yatallo, ket ti kadaklan kadakwada, iso ti ayat. Kararak tayo kabsat, bendisyonan ti Apo, ti sa unang anibasa. Let us go to the Lord in prayer. Heavenly Father, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, sumay kami Apo nga sita talged iti trono iti parabor mo ti dating oras. Dayawen ken pagyamanan ta ka Apo, iti pribileyo Apo, ang makapagdayaw, ken makapagrukbab Apo ken kaagyaman ta dungayat ken kiniimbag mo. Thank you, O Lord, for the privilege to open and read thy word today. Nakita mi Apo Diyos no kasano iti panangilawlawag ni Apostol Pablo iti kinapatag Apo iti ayat. Inkumpira na Apo Diyos iti ayat ngaggapu iti sa ulaeng ken iti ayat ngaggapu Apo iti puso. Mauray pa Apo Diyos puuran mi Apo dagiti nga bagimi mi paay mitanyaman nga dakada kami. Nawan iti ayat Apo Diyos, kuna iti saom, awan to ti magangganap ken magunggunami. So nga rod Apo, iti challenge kada iti nga saom, kadagiti wagas iti panagserbi mi Apo, orepe iti panagipaay. Tulungan na kami Apo Diyos, nga ti mang-motivate Apo kada kami awan sa balengusan nga ti ayat. Ti ayat Apo nga nagtaod ken ka. God, thank you Lord, taking kalaang Apo Diyos, tinakakitaan mi, iti pudno ken kadaklan nga ehemplo iti ayat. Inted mo ti bugbugtong mong anak, tapno amin mamati ken kwanasan nga mapukaw no diket adabiyag na ngagnanayon. Thank you Lord kadeta nga sakripisyo, bunga Apo ti pudno nga ayat, nga isu Apo ti nang balbaliw, iti biyag ti tunggal mesa kada kami. Pakaw na kami Apo Diyos, maminsan ti wagas ti panagserbi, adati magungkuna nga men pleaser, anak taod ti ayat, proud mo na dumapay Apo. Sukatam ka di Apo Diyos, ket ti ayat mo kumaapo ti agari. Tapnon saan nga po, adigiti bagbagimi ti medaydaya, no di ket sikalay nga po Diyos. Lawen na po, giyamang kami ti ayat mo, anang ikabil kada kami ti deti nga malom, kararag mi Apo Diyos, ti panang bendisyon mo, tinabadbating oras mi Apo Diyos kadeti nga aramid. Pagyamanan mi met unay Apo, iti ayat ni ingkabil mo, iti puso iti Senior Pastor mi. Thank you Lord, iti guidance ken prayer na po dito manggalmay sa kada kami. And at this moment, is in tumawin Isabela Apo, may sa kadagiti na awis Apo ngagsao, kadeti nga programa ken aramid Apo, tulungam kadi Apo Isu na ti kadanay jay. Idem ken kwa na Apo Diyos, iti nilangitan nga sirib, ket usarom Apo nga kalusugan ti bendisyon. Bagsyatin ti jalo nga kabusuro Apo, dalusan ken pakano na kami, nagtultuloy nga nabalaygi, na bunga, kinaragsak, dito nga ramid may nga malum. Amin di kayo duwatin mi, tinapati ka na puming Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Remain standing kakabsat as we welcome one another. Let's look to our left, look to our right. Ito kunaan tayo agyaman na si Pipiyaka. Amen? Amen. Let's sing our welcome song in Ilocano, Awit ng Pagbati.
Amen. Ready now. Naragsa ka kita, gadi maray ka, intay panagdayaw, kendi Yesu Kristu, di dawat ko tapu, para burnaken ka, ken marignam kuman, tiyama, an kagpangadwain ka kumablaw, ibukaw mo tamen, magipagkararag, di sagot tiyapu, ketal na't kararwa, ipek sa tay garud, agyaman kamapu, naragsa ka kita, gadi maray ka, intay panagdayaw, kendi Yesu Kristu, di dawat ko tapu, para burnaken ka, ken marignam kuma, tiyayat tiyama, an kaagpangadwain ka kumablaaw, ipukaw mo tamen, makipagkararag, di sagot tiyapu, ketal na't kararwa, ipek sa tay garud, agyaman kamapu, ipek sa tay garud, agyaman kamapu, ipek sa tay garud, agyaman kamapu. Amen. Praise God. You may be seated, kakapsat. You can show us the Zoom screen, Ansley. Amen. We have Ma'am Cora in Bacara, Mama O in Batak, Tita Teresa in Vegas, at Ate Annalie in Maui, ni Lola Au. We're praying for you, Lola. Gan-anus ka. Sis Marivic in Honolulu. Pastor Pruvi is in Kawayan, kakapsat. Kung kuha mo, the vicinity, closeness of Tumawini to Kawayan, but Pastor Pruvi will be preaching to us this afternoon. Auntie Celia, Ate Luisa, Ding Marie in Eva, Sis Mai, Sir JJ, Brother Conrad, Sis Kath, Amy, Lisa, Brother Aldrich in Australia, Ate Cheryl, and Tita Ruth in Cavite. Praise the Lord for this afternoon. For those joining us via YouTube Live, praise God for technology. Make sure you pay attention, especially to the preaching of God's word. Tapno han nga masayang ti opportunity. Amen? Amen. Kat excited ako makangag digiti updates, news, and opportunities for prayer and partnership with our dear pastor. But before that, we will hear two specials from Bacara, one from Hawaii, then we'll pass on the mic to Pastor Pruvi. So go ahead, Faith.
spirits unified, our spirits unified. Come people, bring thanksgiving, bow down before the Lord, for God alone is worthy. God's love endures forevermore. What is our sure foundation? The rock on which we stand. We rise on wings of mercy to claim our promised land. Come people, lift your service, be partners in God's grace. Reach out with your abundance, put purpose to your praise. For God has blessed us richly, now we must learn to share and show our thanks through giving. With people everywhere, with people everywhere. Come people, bring thanksgiving, bow down before the Lord, for God alone is worthy. God's love endures. God's love endures forevermore. God's love endures forevermore. Amen. Praise the Lord. Thank you very much, choir. Are you excited? Are you ready? Hansa. Are you excited? Are you ready? Amen. Ipasa nga ro titi Mike. Di po ti apong ikarkararag tayo, duray adayo, duray na puyat, duray na banog, nakasagana nga mangiburay ti sa kanya tayo. Amen? Amen. Go ahead, Pastor. Okay, naimbag nga malamyo amin kakabsat. Aloha, kumusta kayo amin dita? Isla ti Hawaii. Ado nga isla ti Hawaii gayam. Nagragsak kami nga nakadanon, numampay parbangon itay, nagbiyahe kami di Kalman. Kalpasan ti Gimong di Pipias, nagbiyahe kami. Tapos nakadanong kami ditoy, itay mga 3 o'clock siguro, 3:30, bigat. Kat nakapag-inanamot sang kabasit, tapnon makabuelo tayo manan itangal daw kanton rabi. But I'm so glad. I thought, iso pinagsaganag lang ni Pastor Bert, ako nagkat, nung medyo marigata na kamangirupir, bagik, Pastor Bert could fill in the space ko na. Rinig nagpun ti apo nga nasa apa? Talagang kaya ti apo nga mangyagyon sa deti message nga iburay ko kakabsat. Isong bimangon ako, najakot makaturugan. Siguro kat body clock. Once nga nakariing akong kat awanan, diretson kakabsat. So anyway, da kami diti Kawayan City. Thank you ti prayers yo. Kat pinakakita kam nga naimbag. Nagpinta sa di hotel nga Ayami. It's one of the best hotels probably here in the city. Daktil ti Kawayan City kakabsat. Oo, kat we hope to be a blessing kadagiti pastors, kan workers, kan preachers nga umay maki-attend kadeti nga conference. The conference is being hosted by Pastor Jojo Tuason. Many of you know him.
consecutive times nga namin duang nga speakers sa isunan iti CSC, that the Church Strengthening Conference. Kaya jak man lay pagarup kakabsat nga isuna may sangating tingalaan nga pastor ket ibilang nakmot nga maitalkan nga may sangagbalin nga main speaker or probably the main speaker kada iti CSC. I feel humbled and honored because nalakat ag-preach ti Christians kadagiti unbelievers ngam no pastors kakabsat medyo nakarigrigat. So nga it's quite challenging for me but I take it as a privilege nga we could be a help and a blessing kadagiti pastors iti region too. So it covers maybe Nueva Ecija, Vizcaya. Some pastors are coming from that place. That entire Isabela, Ifugao, basit lang mo kati Ifugao, but we also have nangamin deta tayo, deti Apayao. Deti may isang parte ti Apayao kakabsat. Ditayan ta actually panunod ko ti geographic names na ta. Okay, but even Cagayan, kakabsat. So in entire region too. And I'm very excited to meet pastors. Maybe some of them are new pastors, young pastors, old pastors, all of them. Very excited to meet and to be a blessing to them. Kat adukam nga nagbiyahe kakabsat, my family, kadwak pa iti family ni Brother Ryan Duldulaw, kat maragsakan, desirous na nga makaumay. Pastor, umay kami mat, kung nadagat, amen, kung naga. Tapnon di kastagat makita damat no kasano dagiti trabaho to ikan mamit dagiti pastors. I have also some of my staff with me. Then dete choral tayo kakabsat. So they will be singing every time I will preach before I will preach. So pray for our health and strength ti panang preserve ti Apo kada kami. Kas panangikarkararag mi kada kayo kakabsat. Amen. Sa kayo dita, adu kayo itaya. Amen. Wen, alaman naman nyo man takaabay yung kakabsat kat kunayo king kuana gawit ta Pilipinas kami ng kunam. Okay. Adot mamimisan yun, ti kakabsat. Upat kalugan kami. Upat. Tilugan da Brother Ryan and family, Napnuda, tilugan ni Doc Lester, dete Montero, tapos dete High Ace kakabsat. Kukuna karod kat, may sala ko mga coaster bandi jacket, may sala nga bagkatan ko magkakabsat. Ay, so nga pag-prayo, I think we would go into that as a necessity. Deti ministry tayo kakabsat because we travel a lot and we go places and I always bring staff or the choir with me wherever I go, especially when I preach kakabsat. Di yung kayat nga numay, da kayo to sabton, di tayan ta airport at coaster di pang sabat, may kada kayo aya. Racing di kalat agawid dito sani. Di coaster ti may mang sabat king ka, okay ba yon? Oh, pasabayak pa iti banda. Aya. Okay. So pray for that. At tagakabsat idikal man jakman la ekspektaran kakabsat amuyo ket agsasaganad, agsasagatsat, agsasaruno dagiti activities tayo. Ngam amuyo makabendisyon iti regget dagiti members kakabsat. I mean, as a pastor no meditate kugot makalwak namang panunot nga wow, anya nga parabor ti Apo ti ministries tayo. Nangruna ka digiti members. Because yesterday, we had a total of 182 first-time visitor all over. Di Bacara, we had mano de bisita ti Bacara, 53. 53 ti bisita nga inawi sa taga Bacara. Sarat, 11. Dingras, 18. Pasukin, 37. Claveria, 24. Lasam, 9. Lawag, 11. Tapos Batak 11, Sanchez 8. So we had a total of 182. Katipak excite ka deta kakabsat, adumanan ti follow upon tayo. So nakita nga deti kasi nga pa nag-special Sunday, it's not just opening up the sanctuary for the friends and for the loved ones. Ngem talaga nga target na deti kakabsat is so that we could gain new prospects. Amo yung amin, napansin ko di ba karaita kan ti daddo mga places. Hangkumot ibaga nga haanan nga relevant iti house to house door knocking. Nga mas effective iti referral. Nga digite kakilala ti members tayo, loved ones da, families da, kakadwa da trabaho, malaksid nga nalaklaka nga awisan digijay, haantay marigatan nga mang follow up kadakwada kasi adana ka ikonekan nga sigod nga member tay iti church. Iso nga kayat ko nga i-enhance kun i-maximize DJ nga
nga kaslang potential kakabsat dagiti members tayo. Kasi hanakasla idi nga no agawis ti member ket dapat patsen. Tatagakabsat, very influential dagiti members tayo. At managers, business owners, tapos digiti estudyante naglalaing digiti ubing. So han na makuna kakabsat nga digiti putyo-putyo nga tattao no diket at the influence na digiti members tayo. That's how I look at it, and the Lord has raised our ministry to be such, and it would be negligent on my part nga han ko nga itap dayjay. So I move our members from being comfortable members to members that are challenged. Comfort to challenge. Adult members nga di nga rod comfortable umay lang makikimong, umay agattend, but as pastor I move them from being comfortable members to a members that are challenged. Kaya't kaymot nga challenge kakabsat nga maybe one time pagpreyo, I hope I could get a visa very soon. Niya po Diyos lahat makaituding. Ngam no i-open ti apo kakabsat, kat makaumayak dita, pagsasagad sa adan tayo ti ubraan tayo. Ag special Sunday tayo, ag family revival tayo, ag missions conference tayo, ag stewardship tayo. Deta 2 weeks siguro kakabsat, agsasaro to. Ag day off kayo dapat amin no kwa. Amen? Mayat katulag. O mo tag-amen kakabsat hangarudan. Okay. Sige. So, kasi dito pumayan tayo. Aya. Amen? Palubos si Apo. But, well, going back, no, DJ Kapilyata, di kalman. The attendance, di bakara ka 371. Sa full house. Oo. Praise God. Ije pasukin the attendance na 126. Imagine. Ije lawag, the attendance na 52. De Claveria, 133. Adu kang bakar ata, nagadudat bintar, adapay sarat, adudat tingras, adupay di batak paway, ngay may kakabsat. Iso nga mo yun, conference tayo, datay pelang kakabsat, napnuta kapilya talaga. Iso nga maibagat nga DJ kapilya nga kunata idikat nagdakil para kada tayo, basit sa para kada tayo itang kakabsat. Pagbagantay manan, ano makunayaw? Madi mo ta amen yung nakakabsat. Nagsayang ba di nagastos ta ijay. And di kwa nakakabsat, ipag-pray tayo. We hope to sell the property in Lawag. Detigot ng rugi pela nga vision ni Pastor John. Kat nakita na deto yun eh. So tata makita nga I think we need to sell the property in Lawag. Gumatang tayo titak-dakil kakabsat nga talagang it should be a main venue para iti ministries tayo kadagiti i-host tayo kakabsat nga conferences kan convention. Dede kuma templo, kasla Hosanna Bible Baptist Temple. Amoy giti temple ti Mormons. Napimpintas pa kumat pumayan tayo. Palubos iti Apo. Didjay kakabsat. So praise God. What excites me was not just the attendance yesterday. To me, the attendance nga nakita idikalman, na-excite kakabsat for what is ahead. What happened yesterday was not a was not a climax. What happened yesterday was to me a culmination. So, I will mobilize our members, our care group leaders, nga ag-follow up nga permi kakabsat. In the afternoon, DJ mo't Bible study tayo JPP, sang kunam namaan kakabsat nga makapag 33 first time visitors tayo pay laeng. Kasi adu tinawi sa tibigaten. Ngam timalem nagado 33 first time visitors. Damo. Okay? Kat ada na pasama ka problema sakbay nga nagbalay gideta kakabsat tay di Sabado ti Rabi. Idi mapandagi plastar. Iyakar da DJ ring. Kat kakabsat innam da na dagsan handa na tingel na tuwang jay ring kakabsat na watak day jay board. Hangko amo no manot bayad na kakabsat ta fiberglass. Iso nga mapan kita ni engineer itang aldaw kat apo ko na pauna yon alagat mabaling ko ibaghan yung madlainan annada nang aw mabalin tayon kakabsat ta napasama ka. The only thing now is the solution na. Iso nga, anyway, dikit kita, kamot nga isot na bengbeng DJ fiberglass na, siguro mga 10,000-15,000 nga bayad na DJ. But, wow, ko na, nagsayang. But anyway, ibilang ko lang tagakabsat nga DJ kat kaslang panggulo ni Satanas kumakada tayo.
tapno lang iti kasta ket malapdan. But it also reminds us nga uray adda iti mapaspasamak ka na imbag ti ministry. Careful tayo lat tagakabsat no hantay maalwadang ket digit jay ti pangsiputan ni Satanas nga pangalaan ti buwelo namut kakabsat nga mang-disrupt ken mang-distract kada tayo. So nga I need you to be excited, but I need all of us to be prayerful on the other hand. So will you promise to be praying with us mga kapatid? Amen. Praise God. Thank you. Maragsakan ak ni Preacher Glenn. Kat ibagbagano ka ni mama kanyak ta jak makaplakote at prayer meeting ko na nagat permiti panangi anat naganan permiti panang support ni ading muking ka kunana. Panangyan announce na ijay nga ikararat tayo ti pastor tayo, suportaan tayo. I'm so glad that I could consider you one of my prayer partners in the leadership and in the ministry of our church kakabsat. That your prayers are not in vain. Hanyo ko na nga kaslaawan. Oh, your prayers are not in vain. So our attendance yesterday in PIPAS is 187. So tinakita man idikalman ng kakabsat, apo ko na thank you. Aramidat deti once a month. Once a month kakabsat. Aging gana nga digita tatao ti kabulalaan. Kung kapina ka, kurukur kabulalaan, pipias nat bakabarwan. Amin di kita kakabsat. Marik na da di presensya tayo. Isungat di kita dada kakabagyan nyo, bagaan nyo't basit idang kakabsat. Kunayo kadakwada, awam pasalubong yun og bakasyunak no di kay mapan maki-Bible study, kunayo ngamin. Amen. Anali. Ibagam di kita karu bayod jayan, agunoy clan na subdivision. Awan pasarabo yung kanyak no bakasyonak no di kay maki-Bible study. Kunayo. Oo. Sau family tinang sponsor DJ food tay di kalman. When so thank you, God praise God kakabsat ti partnership yo kat we spent 10,000 pesos pansit ti minerienda di kan. Nakaragragsak ti di babakit ngay may naki Bible study idi rabi. Kat adapay sang bakit nga taga Palermo imay nagaten kakabsat. Kat isu di Dios usarak nga ilustrasyon anat na ganyo ma'am. Na isurat na ganyo ta libro ti biyagan kung kunagkat idinalpasan dinag-accept aya. O imay masideg. May day niya si Deg. Pastor nagapot Italy unada. Ay kas yan na di Italy. Palermo. No umay kam to di Palermo, umay kan to maki Bible study. Ma'am kung nagkat pastor, umay kami kunana. Praise the Lord. Danyo ka kabsan. Amo yung amin tapipias, basta nakakita kat dadakkel na balbalay, dohang nga Hawaiano ka kabsat, Italiano ti addadjay. Kaya Erwin, gusto na ko na, dohang nga Hawaiano, Italiano ti addadjay. Kasjay. Isong let's continue to pray for all of this. Ti sumaruno nga Bible study tayo kakabsat itatagat Vintar, March 1 kakabsat. Inikanti apo da Brother Ryan ti kabarbaro nga balay. Madama na ngay ayusin ita kakabsat. Kat idi nukasan along the main road. It connects iti sentro ken iti away. Napintas di balay nga into ti apo kadakwada, especially the location. Iso nga to no March 1, mausar iso na nga pag Bible study dyan. So, pray for this Bible study on March 1. Okay mo't lang? May internet unstable ko na. Okay ba kakabsat? Clear? Loud and clear, Pastor. Loud and clear. Okay. Update, DJ Kapilya tayo, DJ Claveria kakabsat. Kat narugyan dan nga set up anti frame. So alis to 3 days da pelang kakabsat kat naka 20% na sigud ti framing na. So tatta sarsaritam kang Pastor Dennis Itay may isang foreman ti ubra mga skill ken duang helper. Kat mayata at mga skill di kat napaspasa duwalat para iyawat. Nanginamot ti rate itan sa nga ribo ti foreman. 700 dete skill tapos 500 te helper kakabsat ngam napintas di nga bingay. Okay? So idirabi ididim magas kami in pabision ti apo kakabsat nakita mi nga kunak imbes nga DJ site isubliman isublim the picture. Okay. Ibabam
Uno, DJ kuma, no. Dete the picture na ijayanta side, di mabagbag kuma. Oh, deta right side kuma te stage. Deta right side na kuma. No, right side the stage. Di mabagbag kuma nga extension. Pangir. DJ. Yan. DJ ko magakabsat, makita yung disango dyan, dari daw na, okay? Doa nga ispan ko mati pabagbag tayo deta, tap nun mai-extend, ma-additionalan iti 50 seating capacity. But last night, it has assessed kaslay papabision ti Apo nga kabsat, nga, at the picture yan ta likod, ija yan ta AB, kita manood da. No awan, it's okay. DJ AB, Preacher Glenn, ipumayan tayo, gaputa, mesanin ko maidi aya, iuli tayo JAB, mga ramit tayo agdan. Tapos DJ Ridaw, bagbagan tayo DJ, i-extend tayo nga ipasango. Aging gana ijayan tayo aser stable, tisango di receptionist na. Dakala paglawaan na dito, agat trust ito gaw. Manayunan isuna ti baka 60 to 70 nga chairs. Plus, no sumrek ka, dakkel ti lang at akapilya. Agbali na mini katedral ti plaster na nukwa. So, everything else, it's the best option. Isot nakita ka best option. Good option DJ bagbagan tayo side, but this time, with that idea, it is the best option. Ingato tayo JAB, agagdanda, tapos bagbagan tayo, ag-extend, nagpasango. So, the whole place will be a mini cathedral. Dakkel isunang akitan kakabsat. Tapos, di DJ chandelier tayo di main sanctuary, pasatsat ko di jay, tabatit, it looks small for the building. DJ nga ka talaga nga mo ni Pastor Junior excited. Perme. Wow, kuna na first time te ngamin ti chandelier te kakadjay. Excited. Ngam nukit kita kakabsat, han na maiba agay batit. Iso nga paikad ko di dya, isot ipang ko dito Calaveria, gumatang te di dakdakkel nga chandelier nga maikabil sa jay main sanctuary. Amen? Tapno no sumrit ka kakabsat, ti may isa nga makita nga makabendisyon agad di chandelier kakabsat, tay dakkel. Well, dete dapat ti kadakkel na agad agsayad yan ta flooring. Well, so mayat, all around kakabsat, ay all over, it's a good thing nga nakita tayo, di kita nga bambanag. So, kastabat J. San Juan, di nauram nga balay into the brother Anthony. So, naiplastaran kakabsat, handa pa na usar idikalman, ngem mayatan. Deta nabagbag, naipalawa. So, it can accommodate 60 to 70 people deta. Kakabsat nga pag-Bible sa dyan. Talo nga barangay, San Juan, Santa Matilde, Cantadaw. San Juan is the third largest barangay in Pasukin. No naalam ti San Juan ng kakabsat, tapos Davila, arig nangabag ka, surwin ka tapasukinan. So, it's a good location the Lord has given to us. Up on the mountain. It's an outreach up on the mountain. So, nagpintas, kunad ni Pastor Dennis Katula, Demetrio Claveria, J. Naramid, J. Locos, Pastor, kunana. Talaga nga, di gija adayo nga cluster a barangayan, mangi-plant kami ti outreach ijay. That's good. So, it becomes an outreach extension of our main churches there. Amen? Okay? Oo. Damagaman ta kaabay mo, naragsak kamot lang ko naman. Amen. Right. So, idikal man, let's go to the lesson proper. I shared yesterday about how to be a friend of God. Okay? How to be a friend of God. I'd like for us to read our Bibles in James chapter 2, verse number 23. James chapter 2, verse number 23. Okay? The Bible says, "And the scripture was fulfilled, which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God." Look at that. Dito yung lesson ko tangko nalpas di kalman eh. Napintas isunang ng DJ lang kala doctrinal side na tina-explain ko. Diyak pa na-explain di practical side na. The friend of God. So, let me ask you, are you a friend of God? Are you a friend of God? There are two ways to understand that question. Okay? Pwede kayo ito uminom makbasit. Dito lemon tayo kakapsat.
Bago lamon, lemon. Are you a friend of God? Now listen, there are two ways to understand, are you a friend of God? One way, are you a friend of God? Meaning, una, gayam ko ti Diyos. Isut pagyum umanak. Isu iti pagkarkararagat. Kasarsarita. Friend nak ni Apo Diyos. That is one way. But the other way to understand, are you a friend of God is, ni ka di Apo Diyos, bigbigan na, nga si kakat gayam na. Okay? Now, let's pray. Lord, we come to you with thanksgiving and praise. I pray that you bless our lesson right now. Ti prayer ko apo kat adda iti no da sa pula may korihir ti biag mi. Mailinte. Kat no adda dagiti aramiden min nga pagayatam. O confirm apo Dios babaen ka deti nga mensahe. So it serves as a correction, it serves as a confirmation. Kat no adda dagiti hammi pay nga inaramid, it also serves as a challenge. So, challenge though everyone, confirm those, comfort those, Lord, who are doing the right thing, correct if we are doing wrong. And bless your servant right now, empower me, Lord, anoint my lips, I'm just your mouthpiece, and what a privilege and honor nga adipon nakapo, kat thank you for being your friend. What an honor and privilege. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Iti deti nga lubong kakabsat, wherever you are, especially in the Philippines, connection matters. I don't know if that works in the US kasi ada digiti lugar kakabsat nga hanga connection ti kasapulam eh. But in the Philippines, for example, connection matters. You know, it matters kakabsat no gayem nakatimay sa politician. 'Di ba? Sila kuma, sino kada kayo? Arat na ganan ni Mayor Tahawayan? Ang ano na? Hanyo mabalikas? Oh, Jonathan. Mayor. At least, nga mamamuyo ni Mayor. Uyaw. Okay. Ambuyo ni Mayor, di ba? Hanyo mabalikas tinagan ng amuyo nga iso. Amuyo. Amen. Correct. Brother Erwin, amum ni Mayor, di ba? Amen, Pastor. Amok, Pastor. I-question ko king kam, amuna kamot lang. Di kami nakit kita, Pastor. Deta ti idea ti friend of God. Adu ti tao ngam amu dati Dios. Base iti na isuro na yadal kan na impart kadakwada. But being a friend of God is not just a mental knowledge of who God is. Being a friend of God means on the part of God, not on our part. On the part of God, i-recognize na nga gayem na ka a friend of God. Okay, let's go back to James chapter 2 verse 23. Kitaan tayo DJ Kwa, DJ verse ulit. And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called. Imagine, no? He was called the friend of God. In other words, hanga ni Abraham iti central ket kaslagayem na ti Dios. No di ket ti Dios iti sentro may sakadigiti gayem ti Dios ni Abraham. So hanga ni Abraham tinangibilang nga gayem na ti Dios. No di ket ti Dios tinangibilang gayem kun Abraham. So it's one thing for you to say, I know the mayor. But it's a different thing when the mayor says, I know him. You understand? That is the idea of this message, a friend of God. Kasi amoyo kabsat, imagine no gayem na ka, hanga gayem mo gayem na ka. DJ Mayor. Wow, you can use that as a leverage. Aglalo dito Pilipinas no kuma ag-apply ka iti company, agbaling ka nga employee. No muna ka, DJ makinbag iti company, arig na sikan, leverage mo. We call it leverage. It's your advantage. It's your edge over all the other applicants. Kala di arig na DJ lang papa mo pa nag-apply, formality. Ngam gaputa muna ka. Halang mom. Kasi, babalin nga na pang ka nagpa-interview. For example, ay, kung amok dito makimbagi ti company. Yeah, I know him. O, kung na natata DJ HR, Human Resources.
tinawagan na DJ owner ti company, kuna nagat boss, there is someone here who claims to know you. What is his name? Imbaga na jinagan. Do you know him, sir? Kuna di boss kat no, hangkom amu de nga tao. You see, it makes a difference, right? Ngam no, kunam kat the owner of this company knows me. I am his relative. For example, I am his relative. I am his loved one. So tinawagan na, boss, there is an applicant here. He claims to be connected and related to you. Do you know him? And the boss will say, yeah, I know him. You accept him. You see? So, sabali nga ba nag-amum di je makimbagi, sabali ba nag nga am na ka je makimbagi. Isut ka po na nga, listen, amum no adadete na nga ito nga tao, kat amum nga very powerful, tapos adda kakilalam, nga kakilala na mo day jay nga tao. Anak ko naman ko jay tao. Uy, iya si dignak man. Di ba? Iyam amunak man si ka. Tapnon bikas tadi pa nang iya si digna, panakiyam amunak inka, agbaling kay nga acquaintance, mausar mo day jay nga leverage. I would like for you to know that perhaps no significant political figure or icon or CEO knows you in this life. But what a privilege to become friend of the most powerful and the most important person in the universe. And that is God. Amen. That? Oh. So, itata, I'd like to share with you several things about this, how to be a friend of God. Umuna, I'd like to talk about the privilege, although nairugi ko na yan, the privilege of friendship with God. Wow, the word is privilege. In Isaiah chapter 41 verse number 8, the Bible says in Isaiah 41:8, Isaiah 41:8. Ayan. But thou, Israel and servant Jacob, etc., Abraham, my friend. Nag-asam neta? Abraham, my friend. Sino tang ibaga nga friend? Hanga ni Abraham tinang ibaga nga friend na ni Apo Diyos. Ti Diyos tinang ibaga, friend ko ni Abraham. That relationship is not ordinary. That is a privilege. I'd like for you to understand the word privilege. Kasi no privilege is only given to few, not to everyone. Ibagbagak no tayo mangkas kasarat no kwa, dikat ada digiti ninong ninang aya. Kunak no ka kadigiti ninong ninang, amuyo kakabsat, you know, kukupadre, kukupadre. Digito'y agasawa, ka nagkasar ita, they have many friends. They have many loved ones. They have many acquaintances. They could have invited everyone. Ngam da kailat inawis da nga imay. Apay, number 1, limited budget. With the limited budget, pilyon da no sinulaang digitay talaga nga mabalinda nga awisen nga haan nga detay amin. Which means kadeti kaadda tayo nga ninong kanina nga naawis. Privilege. At adot mabalinda nga awisen ngam sikat na pili. You understand? So that's what it means to have a privilege. No privilege ko na tayo, the idea of privilege is, it is not given to everyone. There are only few people who have this privilege. There are more than 8 billion people in the world. For you to be recognized by God as His friend is a great privilege. Amen. I want you to know that the real essence of life is not about what you have, but who you have, and that is God. It's not what, it's who. Kada nga Kristiyano kakabsat, it's not the what that defines our life, it's the who. Right? Kasi uri nagadot, what itibiyag mo? What do you have? House, car, education, degree, riches, wealth, position, titles, title ng education, title pa itidaga. What? If you don't have the who, then everything is nothing. Do you understand? That is very basic and fundamental to us as God's people. So, let's go back. Privilege. So, anat blessing dito nga privilege tayo kiniapo Diyos kakabsat. Number 1, the privilege dito nga friendship, access.
Oh. Amom no, as pagarigan, mabalin nyo kadlat nga pastor kanta balayo titil-tila adda nga tao nga kapsat. Di ba? No access ko na magad agdadalang tao nga aglalo nun napapatag dagiti lagyan ti uneg ti balay mo. Hamo nga bali nga i-open house deta. No digat agdadalang tao nga matalig mo. That's what it means. That is the privilege of being a friend of God. We have access. Kat anat ma-access tayo kakabsat, heaven. Listen, not everyone in this earth can access heaven. Only those people considered by God as His friend. Oh, look at it that way ngamin kakabsat. Amok nga life on earth, you know, with the many people we encounter, with the many places we go, with the many circumstances of life that we go through, we forgot to look at life in a way nga ti blessing kan privilege tayo hanga digiti adda kada tay ti rabaw ti daga. Hanti ko makit-kita lang tibiyag that way. Kitantay ko matibiyag nga we have an access of heaven. That is our privilege. Imagine kakabsat no ni Manny Pangilinan, nakabakbak nang nga tao, ngamnuhang nga na isalakan kat hanga friend of God, uray man nagadup pinatak, der na nga balay ti kamelya, awang mo balay na di langit. Datayo kakabsat kat awang man ti ado nga balay tayo, awang man balay mo nga kamelya, awang man balay mo nga dadakkel, kan ado, although praise God no may kan na kay ti Apo, nga madamot pagtaengam sa di langit. That's what you call access. So I hope you look at it that way. Amo yung nagpintas ti impact na, I wish I could dig this deeper. I could start to talk devotionally about this matter because deto'y kakabsat nga panagkita iti biyag will set your joy right, will set your desires right, will set your affection. Adut baliwan na nga ba nagtibiyag mo dito nga perspective. But that's not the way I'm going to right now. I'm talking about the privilege. Another privilege of becoming a friend of God is openness. Amen? Oh, going back doon sa access, guri kayo. Kas pagarigan, sino kadagay da? The vault, di balay na. Orita, dakamot Pilipinas ang kamumet, takaw kakabsat. At the vault, di balay yo? Ano usot vault? Awan jewelry? Rolex mo, Erwin? Awan Rolex mo? Padawat ko mas. Padawat mo? Unay baknang mo. Okay, anyway. Di ba no, the vault mo di balayo, iso dagi panam jewelry, aritos mo, relos mo, kwentas mo, di ba? Dito ipatawid mo tut apokom. Di ba? Oh. Hamo basta-basta lukatan deta ti siyasin ng tao. There are only people who have access. Iso nga, listen to me. No kunana king ka deta, no kunana king ka di aking balay, may kami katiyata, di pakita king ka kunana. Linukatan na mo tay vault nan. Kating pakita na digitay tinakaw na ti flood controlan. Kayat na nga sa deta, kayat na nga sa among ti ka na sa deta, close ka iti panangituring na tibiyag na. So for God to open heaven for you, it's no ordinary thing, brethren. It's because we are already His friend. Because heaven is not for everyone. Only for those God considered His friend. When Jesus said, I go to prepare a place for you, He did not tell that to the whole world. He told that to those people He considered His friend. I will go and prepare a place for you. So the privilege of being a friend of God is openness. The privilege access. The privilege of being a friend of God is openness. Now, if someone comes to you at kunana, di ba king ka? Kunana, di ba? Kas pagarigan, titaminda. Kunana kumaking kagat, uy, kumadre, aday bagat ken ka, duwata la deto, hamoy irwar, hamoy bagbagat sa bali, duwata lang. Do you know what that means? That is trusting you with His secret. Openness. Once nga da tao nga nangyasidig king ka iti kasta, hana ordinaryo ta relasyon nyo. Hana sinsinan, deji pa nangibilang nagan ka. Hana ka nga ibilang ordinaryo. Kasi, listen, alangan nga, ada problema, kumpurmi nga taot pang ibagaam, di na kanto i-chismis. Uno i-judge. Right? Uno ko na naging gagat, anak pakialam ko, di kita nga problema ko na. Am I correct? So when someone comes to you and tells you his secret, he looks at you as a very intimate friend. Now, the Bible says in Psalms 25 verse 14, the secret of the Lord
is with them that fear Him. Dagiti sekreto kano ni Apo Dios ket maited kadakwada that fear Him. These people who fear God, these are the people God considered His friend. And do you know what the Bible says? The secret of the Lord. Iso nga, well, in response, no gayem na kanti Dios amuwem dagiti sekreto iti Apo. That's a very good application there. Number 3, this privilege of friendship doesn't only mean access, openness, it also means trust. Paunay kan kakabsat. Aya, iso nga datayo ita. I hope makita yo. Deti ko matimang boost iti pamatiyo a Kristiyano. Nga ti Apo, paunay nga kakabsat. Sabik nga nga agtaleken ka. He considers you His friend. He wants to trust you. Amen? Oh, patakder kay ti balay ti Pilipinas, tiltila dangarudmot kakabsat, iti pangitalkan nyo di balay yun. No at the nearest, closest, loved one kan relative mo, isut pangyawatam tatulbet. Kat kunam kasin, si kaman ti mangkit kita deti balay. Pakikit kita man. Oh, amen kakabsat? That is called trust. Adalugan mo kuma dito. Kaya Tita Teresa. Oh, Tita Teresa, te Fortuner mo. Siyempre, italak mo. Kadijay, amom nga tao nga matalak mo isuna. At imbilang mo nga rod nga intimate mo isuna tibiyag mo. Right? Alam nga itad mulat na kadijay karuba yung nga mamartag. Yeah. Oh, uno iti ubing nga durugista. Barok, kidam tuman talugan. Ay, awa. So, listen, the moment God considers us His friend, you know, for me, this sounds very abstract, but if you analyze it, it's very impactful. Chainsan na kakabsat ti direksyan ti biyag mo. Chainsan na DJ panagkitam ti bagin, panagkitam iti biyag, panagkitam ti masakbayan. Because you are looking at it not from others' view perspective, or comparing yourself with others, you're looking at it from a godly perspective that God considers you His friend and He wants to entrust you. Amen, kakabsat? What a privilege. Paunay kadetang kakabsat. Wow. And shared direction. So the privilege of becoming a friend of God is shared direction. Awisan na kadikayat na nga papanan. Iso nga kakabsat, there are times that we need to invite God in our life. Sa sentido, nga digiti everyday nga ubram, imbitaram ti Apo nga tulungan na ka. But you also look at this perspective, nga ti Apo, aw-awisan na ka. Di ba? Dagayugat, sino ka dagay ti adamang aw-awis, dagay ti agaw-awis, uno dagay ti aw-awisan, danuwa. Both ways. Oo. Hang agawis ti term na ngamin no kwan eh. Isungsungsong mo idaw, o isungsungsong daga? Sino pa dagay ti isungsungsong daga absat? Ah? Handa kayo matla isungsungsong. Unuhan mo lang siya mag-isungsong kadakwada. Now, one thing in friendship is, there is always invitation. Right? Eksanda ka, tawagan ka, hindi ag milk tea, hindi ag kape, hindi ag Starbucks, hindi ag hiking, hindi ag basketball. There is always an invitation. Come. And you know, the privilege of being a friend of God is to be invited to be a part of the great work that He is doing. I hope ag-sink in kada kayo kakabsat. Ti ministry ket saan nga dadagsen wenno kasla responsibilidad laeng. No responsibilidad man na isang sangayan ken naindaklan nga responsibilidad. Kasi awis ti Dios ijay trabaho kakabsat. God is inviting us. Isa nga for me to do the work I'm doing now, being a called servant of God, leading our church, helping pastors and churches, planting churches, missions and outreaches. Kakabsat, hangkukit kitan jay bannog. Hangkukit kitan jay sakripisyo. Hangkukit kitan jay cost. Hangkukit kitan jay adu nga rigat ti ministry. Hangkuman lang isutkit kitak day jay kakabsat. Tikit kita agkat Lord, thank you for the privilege nga maaramat mo ti biyag ko Apo.
There are others nga mabalim mo kumamot nga usaran. Ngam agyaman at apo ta may saak nga pinilim nga kayat mo nga usaran. May saak nga inayabam. Iso nga no da kayo ayaban na kay ti apo nga kabsat. Hanyo taltalyawon di kita rigatyo. Hanyo taltalyawon di kita kasla maibatam. Wano anya hanay sukit kitam deta ka kabsat. Pauna pa sitik kad mo di ayab. Ken di nagayab ken ka. Data ti dapat makita yo nga aspect ti biyak. And I pray that the Holy Spirit will reveal to you deti kinadakkel, kinangato, kina-honorable, ti privilege nga maibilang tayo nga friend of God. Are you still there? Okay. Amen. So the privilege of friendship with God. Now next thing, I'd like to show to you the foundation, how this all starts. What is the basis of this friendship? Okay? The basis of this friendship, the Bible says in James chapter 2, let's go back to the verse again. And Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. The basis and foundation of this friendship is faith. No apay nga imbilang nakati Diyos, nga gayem na, haan nga gaputa nakita na nga nasingpet ka, na estilo ka, nalintig ka, nalimpyo ka. Grace daytoy ti apo kakabsat. Katahantay nga rod ko mamaikari eh. So I hope makita yu DJ privilege itay, makita yu ita DJ grace iti apo. Amen? Nano asis I'm a pastor's kid. Ngam nga DJ na pastor's kid ko ti rason nga imbilang na ti Diyos nga gayem na. Because no matter who you are in this life, we are all sinners. I showed yesterday in Romans chapter 5 verse 10. Kita nyo di Romans chapter 5 verse 10. Wala na dyan. This is a very good point. For if when we were enemies, let's pause there. We were enemies. Idi kalman, deti ti permi nga i-explain ko kasi nagadut bisita. Amo yung amin, nun ti may nga tao ket ma-appreciate na DJ panangawat na kan Jesus Christ. Dapat makita na dyan naggapuan na nga kasasaan. Nawatan nyo di jay? I believe that. That is the art of soul winning. Nag-soul winning kayo kakabsat, haan nyo nga parparaw-pawan nga ipakita, tiki naman nagbasol ti tao. Amu tayo nga ti tao, amu na nga managbasol isuna. Ngam iso ti dapat nga ikam ti emphasis, tapnon ma-appreciate na jay cross. People will never appreciate the cross of Jesus no na nakita di condition na. So no nakita ti tao di condition na, ket maawatan nan nga makita na di appreciation ti cross, do you know what happens? He will be converted. Agkaroon ti genuine conversion. Do you understand that? Nga makita na ti love of God, makita na ti grace ti Apo nga kunana, uray gayam kastuyak. Uray kasanot biyag ko, uray anat nararamid ko. Uray anyaman ti biyag ko, inayat nakgayam ti Apo. Ti parabor na nabuslon. Di jay nga tao, ti permi nga maka-experience ti forgiveness ti Apo ti biyag na. Di jay ti makuna nga grace. Now, the other side of grace is faith. Iso di jay panagtalag mo, panangawat mo kung Jesus Christ. So now, this becomes the foundation of our friendship with God. So let's go back to the verse. For we, Romans chapter 5 verse 10, were enemies, ana inaramid ti Diyos, we were reconciled to God. Kasano nga na i-reconcile kini Apo Diyos? By the death of His Son. So i-emphasize ko, di ka naman tanaga, do ti bisita, kunak, hanga relihiyon ti nakayasidid ka ti Diyos. Hanga taaramid mo ti gapo na nga ti Diyos kat nayasidid ka kingkuanan. No, it's not. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So ni Apo Jesu-Cristo, ti rason nga na i-reconcile tayo kini Apo Diyos. So itatano, in-accept mo ni Jesus Christ as your personal Savior, automatically, on that basis, God considers you now His friend. Amen? So, nakaabay mo man ita, are you a friend of God? Are you a friend of God? Adagasawa nga imay di kalman, nga bisita. Kat di explain ko na, hindi pa nag-aawidan nun. Di
Mapang ko imimit, di bisita. May daganyak. Pastor, kunada. Di kong kunana, DJ wife ko, di na magkunlakay ko, pastor. O ana, are you a friend of God? Kunana, kanukunlakay na. Oo, kasi dito, agad attendant, di babae, di asawa na, first time. Are you a friend of God? Kunana. Kunakan mo, di lagay na, anak pa, nagkunam kanyak. Anak pa, nagkunam kanyak, kunana, di ba? Kasi ti tao nga kabsat, han na maawatan nga we were enemies. Di ba? We were enemies eh. Minsan sa buhay natin dahil sa kasalanan ni Adan at Eva, itinuring tayo ng Diyos na kaaway. Oh, di ba? Yun yung napagaganda doon. Okay. Now, deditihan ko na ikaw di kalman and I'd like to end with this point. Oh, mabaling nga nagbuya kay nga daduma di kalman, nakita yung DJ aspect. But I'd like to add this point, which is the highlight, one of the highlights of the message. Kasi itatan, okay, you're now a friend of God. At the relasyon mo ti Diyos, saved ka, in-accept mo ni Kristo. So, you're heaven-bound, you have the access to all of the grace, you have the access to the Holy Spirit, you have the access to heaven, you have the access through the Lord Jesus Christ, unlimited, wonderful, great access in your life. Kat deta ti dapat mangbusti moral mo a Kristiyano, ore adot pang dupir king kang problema ti panagbiag, you have an access to the grace of God. Now, let's move here. Now that you're a friend of God, how to walk as a friend of God? Dijay kakapsat, iti kayat ko nga maawatan yung nga point ita. Kasi, haan laeng nga dapat ti makita yung kat position tayo nga friend na tayo ti Diyos. Dapat ti masursuro yo, jay panangi practice mo ti biyag mo. Okay? Iso deto yung transformation part ti biyag tayon kakapsat. How to walk as a friend of God. Now, the doctrine side is very important because relationship di jay. But the practical side is very important for us here in this life, right? Okay, so how to walk as a friend of God? Now, number one, a friend of God trusts His word. The word is trust. No imbilang nakati Diyos sa gayam na, kat amom nga gayam na kaniapo Diyos, dapat agtalag ka iti sa una. Di ba no, adagayem mo, talag kaking kuana, taamong hanakalukun, at agayem mo nga raw. Right. Kasi no, gayem mo ko na. Tas linuko na ka, hanagayem no ka di jayan. Mabalin na gayem, ngam binetray na ka. Right. Ni Apo Diyos, hanatay ibetray. Kung ano, I will never leave thee, nor forsake thee. Iso nga no, dapat word, nga talkem, nga isotikas lapatjem kakabsat, jay sa unia po Diyos. Make that a point in your life. No agsauman ti tao, kat saan nga biblical kakabsat, opinion lata ti tao di jay, ibasar mo tulata, i-reflect mo, i-review mo tulata jay sa una, no ustumot lang mo no saan kakabsat. Even me, you know, as your pastor, you can go to the Bible and review if what I'm telling you is from the Bible or not. But the whole point of the matter is, nagpintas kakabsat, nga confident ka ti panagbiag, nga ti confidence mo, tinaggapuan na di jay, hangagapo ti sao ti tao, kari ti tao, sarita ti tao, no di kat jay talag mo, kadi jay imbaga ni Apo Diyos. Nasisita ti trust principle ti friendship. No awan ti trust ti friendship, there is no real friendship. You understand? That's one of the most important ingredients of friendship. It is called trust. So one of the things that you need to learn, listen now, ti surusuruin nyo itakakabsat, i-enhance yo deta pa nag-trust yo ti sao iti Apo. Amen. Get more of the Word of God. And listen to me, your lifetime is never enough to discover the Word of God for your life. The will of God is so vast, it is so rich. Grabe kakabsat. Kaslalubong nga mo mapasyar amin. You can only touch the tip of the iceberg. But the will of God is so vast. Kat nagmayat kakabsat, nga everyday isut soke-sokem, search the scripture. Isut adalem, study the scripture. Nawatan nyo kakabsat? Oh, iso nga,
This should make us love the Bible more. That don't just read the Bible as a routine. Read the Bible for what your relationship to God about is. Nawatan nyo, Dayjay? Are you there? Amen. I hope you understand the point, right? So, a friend of God trusts his word. For example, ni Abraham, idi nga ming kakabsat, ti sa uni apo Diyos, limited sa gaysa. Itatagat libro. Imagine. DJ May sa lang nga sa uni apo Diyos kini Abraham, lifetime na nga in fulfill, Dayjay. Data itagat libro, dito surusurudan din nga sa uti apo. Amoy balikas ti apo may salan. Genesis chapter 12. If you read Genesis chapter 12, dito di makuna nga Abrahamic covenant. Everybody say Abrahamic covenant. Dito Abrahamic covenant, hanga ni Abraham itinagkarila ang ti Diyos. Imuna nga ti Diyos, tinakitulag ka ni Abraham. The word covenant means tulag. Right? So kuna ni apo Diyos kini Abraham, I will make thee a great nation. You will be a father of many nations. Ikang kanto ti seed, and your seeds will become as the sand of the sea. I will bless them that bless thee. I will curse them that curse thee. In thee shall all families of the earth be blessed. Kuna ni apo Diyos. That is Genesis 12, 1-4. Nagtalik ni Abraham. But you know, along the way, nagkaroon isu na kakabsat iti trust issue. Nagkaroon ti trust issue. Haan nga gaputa, haan nga tamot nga detay gaputahan na ay ayatan ti apo. Ngem adda rason nga kimapso ti pamati na. Amom tinikimapso ti pamati na. Ti misis na. Kuna ni, nadaga dyan, sawa ni Abraham, ni Sarah. Kuna ni Sarah king kuana, kasano ko malakay katlakay kan. Bakit ako, kunana? Kitam latta deti katulong tan ako na ni Hagar. Ni Hagar. Kat idikinita ni Abraham, ni Hagar, Simgar. So, nagkaidada kagabsat. Nagbuntis ni Hagar, naganak iso ni Ismael. Ni Ismael, haan nga iso na DJ fulfillment the word of God. Fulfillment the fear. Kita niyo kakabsat. No once nga simrek ti fear king ka agkaroon ka trust issue kini Apo Dios, makaaramid ka kadagiti banag nga pagbabawyam. Makaaramid ka kadagiti banag nga haan man nga mangyadayon to nga taking kalaeng jay will of God. Ngam no uray aramidem ti will of God, isuntot burden mo nga mangubra jay will of God. Kasi uray ni Isaac nagkaroon iti crisis, nagkaroon ti clash. Do you know that? Iso nga kuna ni Sarah, madidetoy kuna ni Sarah, papanawam ni Hagar kandeta ubing. Kat ni Abraham, medyo nasakit kirik na at putot na. Ngam awam maaramid na. No di pinagtalaw na nga kasta ni Hagar kan ni Ismael. So if you look and read the genealogy kan DJ kaslang descendants di gito'y duan, isudan ti kanayon kakabsat nga agap apa. So na-fulfill di kayat ti Apo ngam nagbalin nga narigat gapot ada desisyon ni Abraham nga inaramid na simple lat naggapuan na fear can trust issue. So to be a friend of God is no joke. May nga bidot mo kakabsat gaputa hangka nagtalek wano nagkaroon ka iti distraction di pa nagbiag mo makaaramid kat pagbabawyan. That is why learn to develop your trust in God. Nga dapat detay no maipanggap ti sa uti Apo, one-sided ka lang. Awan sa bali consider mo, DJ lang. Uray kasanot sitwasyon mo, han nga isok kitam, jay imbaga ti Apo. Kasi no anyat imbaga ti Apo, kaya na nga baliwan ta sitwasyon mo. Kaya na nga baliwan ti future mo. Isulat i-consider mo latat. Jay imbaga ti Apo, isulat tat i-consider mo. People may call you small-minded, people may call you narrow-minded, but you don't care. Narigat ti agtulnog ti Apo. Ngem narigat to, no hanyo surutan ti Apo kakabsat. That is why a friend of God trusts His word. And which connects me to point number 2. A friend of God obeys even when it is hard. Ti gayem niya po Diyos, sumurot lata, uray narigat kakabsat. Di ba? Haan nga dete, gaputa uray marigrigatanan. Han nga DJ nga aspect kakabsat eh.
Ngam gapo nga ro, Jay, siyempre, hambat na lakat sumuro ti Apo, that it will cost you eh. Am I correct? It will cost you. It may cost you your comfort. Kuna ni Apo Diyos kina Abraham, Jay, Genesis 12, kuna nagat. Kasi they were living in the Ur of Chaldees. And he was a rich man. I tell you what, Abraham was rich in Ur. He was a businessman. Negosyante ni Abraham. Kat kuna ni Apo Diyos kina Abraham, pumanaw kata Ur, the place of his business, the place of his comfort, the place of his, sabi na nating life. For him, it was life. But God said, get out of your place to the place where I will lead thee. So kada tayo mata Christian kat digiti di panang call ti Apo kada tayo kadigiti kasla naggapuan tayo nga biag kat ayaban na tayo iti pa nagserbi ken kuana. God is calling us to a land of service. This is how you would look at it in an application way. So, to cut the story short, amoy dinaramid ni Abraham, pinanawan na. Cut ties with the loved ones, everything, he left. And the Bible says, by faith, Abraham obeyed and went. Kunanan di Hebrews 11, going. Ano yung kunanan? Hanaan mo. Going, not knowing, kunanan kaya, not knowing whither he went. Kaya nga sawan, hana nga ma-figure out no anya amin ti future kakabsat. But he just obeyed God one step at a time. Amen. And it was difficult, I know. It was really difficult. Ngam ditoy nga umuna na-establish na ti faith na ti Apo, kat ditoy mo nga uri na rigat nagtulnog. And you know, one of the hardest tests for Abraham to obey, so di pa nang gi-offer na kini Isaac. Sometimes the Lord will tell us to do something that does not make sense for us. Masuot tayo ka DJ, command ni Apo Diyos. Hanga digiti problema at mangsuot king ka lang. Jay sa uti Apo, suoten na kapay kakapsat. Okay? But because he was a friend, so nga ko natin Diyos, he is my friend. Why? Kasi uray nagrigat, anak na mismo di idaton nagakapsat. Inaramid na di ipapaaramid ti Apo king kuana. He obeyed God even when it was hard for him. As a father, as a husband, it was hard for him. But he obeyed. Ngam deti pa nag-obey, no apay nga narigat para ken kuana. Narigat di sitwasyon. Ngam hanga nang narigat para ken kuana because he had faith. Kunana di Bible ket no basa di Hebrews 11 kunana nga kastagat nagtulnog amo na nga uray mapapatay ni Isaac kayan to nga biyagen ti Dios kunana i-resurrect niya po Dios ni Isaac. So nga number one that of faith. Kakabsat, in all of these things, when you talk about being a friend of God, deti dua iti dapat i-develop yo. Trust and obey. Amen. Di ka makaadayot Christian life mo apulos. No ham mo may sistema tabiyag mo deti trust and obey. When you keep complaining, when you keep resisting, when you keep making excuses, when you keep bargaining and making and telling God your reasons for not obeying, you'll never get anywhere in your Christian life. So that iti duwa kakabsat, iti pangrugyanan nyo. Learn to develop your trust and obedience to God. In application, ana iti pakididilan ti Apo kada kayo recently kakabsat. Anat pakisarsaritaan na kada kayo. Family devotion, personal devotion, soul winning, discipleship, mangrugikat Bible study, witness am di ka ubraam, ikam ti gospel tracts, awisam ti church, bring your loved ones to the Lord. How about in the area of finances? That you need to make commitment on the missions, on the first fruit. In what aspect? Nga ni Apo Diyos kat makididil king kaita. Hanga sinsinan digito, these are not requests. These are command. And if you are a friend of God, you don't look at it nga ti kon consider mo di sitwasyon mo. Ti dapat kitam, di relasyon yo. Hanga di jay sitwasyon mo ti kitam. Di relasyon yo ni Apo Diyos. So, to make it to some things, I hope naawatan nyo, napintas dito nga lesson, nalawat ti papanan na. I hope I was able to leave to you practical things and thoughts that you can, and truths that you could reflect on in your life, kakabsat. Amen? So are you glad you're a friend of God? Amen? Amen. Okay, praise God. So kararag tayo. Lord, we thank you so much. What a privilege to be your friend. At pangaasim man Apo ta, dayta kumati makita mi man nga
banag iti biag mi Apo. It's not easy. But this is how faith operates. We don't live by sight. Dagiti makikita mi lang tirabaw ti daga. Natataulog lugar paspasamak. We live by faith. Dagiti sami nga makita, iso dati dakkel ti impact na ti biag mi Apo. Iso nga deti kumat makita mi, di relasyon mi ka, kanti pa nakilangan-langan mo kada kami. Thank you, Apo. And I pray that you bless my brethren. Sabi da digijay application, nakatulong kada kwada itang apigat. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, God bless you, kakabsat. Amen. Praise the Lord. Thank you very much, Pastor Pruvi. Nagpindas ti pinagtulag ni Pastor Pruvi kay Preacher John Ray kakabsat ya. Pamati nga talaga kakabsat. Nagpintas ti pa naka-emphasize na dito. Pinagbiag tayo kas Kristiyano. Nagpaypayso nga gayom na tayo ni Apo Diyos. It dapat adaan tayo iti pamati. Yung pinagtulog iti panagbiag tayo. Tumagder ti harot kakabsat kasintay ikararag iti giving tayo itamalam. Let's pray. Lord, thank you so much, Apo. Ti ka nasayaat mo, ti ka nalawag ti mensahe. Padalan mo muna iti Sunday School through Preacher John Ray. Ti biyag, Apo, di kiti Israelitas, kindi kiti 12 spies. Thank you so much, Lord, for this very great reminder ng iti pa nagbiag mi nga naisalakan hanga iti sarili mi iti masurot no di kiti iti pagayatam ti may patungpal. Katulungan na kami nga iti pamati, iti pagbiag mi, O Lord God. Hanga gaputa, Lord God, iti challenges, iti panagrigat. Lord, hami ikait awa po nga, amin kami katadaan iti testings and trials, O Lord God. Hangka di nga iti testings and trials, iti makita mi no di kiti sika awa po. Dakdakil ka ng di kiti nga problema. Thank you as well, Lord, for our dear senior pastor, that iti mensahe ang padala na itato, O Lord God. Thank you, Lord, that you have found us, O Lord God, nga although we are sinful, although we are unworthy, you have given us the opportunity and privilege to be your friend. Katkas, friend mo wapo, anak mo, kat nagdakkel apo iti talek ngayon pakitam kinin in bestum kanyami, O Lord God. Help us, Lord God, not to destroy that trust, O Lord God, nga intud mo kanyami. Tulungan na kami apong iti panagbiag mi, napnuan iti panagtalek kaya pinag-obey, O Lord God. Lord, at this moment, thank you so much for entrusting us so much materially. Help us, Lord, to be trustworthy with the many resources, O Lord God. Tulungan na kami nga pamati iti pagbiagan mi, iti finances mi, O Lord God, hanga iti rigat, hanga iti kinagipit no di kay diawa po pamati nga sikat nagapuan na, sikat pagsubyanan na ken anyaman nga pagaguyudan mi, O Lord God, ket sikat ti umanay aglaplapusanan nga mangi-provide iti adu pagkasapulan mi, O Lord God. Thank you so much for the privilege of giving this afternoon, Lord. May you be lifted and glorified kadigiti offerings, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. You may bring your offerings, kakabsat. Amen. Sumakdirti ang kakabsat. Let's sing one more hymn before we close in prayer this afternoon. I hope and pray nga nasapat tayo, napaspas tayo, ag-submit, iti reflections tayo, tatatapresko pa ilang kakabsat. Amen? Let's sing that song, Higher Ground. Open
Patpatuloy ti kararag ti pastor tayo kakapsat, ti safekeeping ti apo, ti salunat na, dure di ti kakadwana, ang runaan, iti anointing, kun power ti apo pa nangarambat na kingkwana. Amen? Amen. Pastor Pruvi, please close us in prayer this afternoon, Pastor. Closing prayer, Pastor. Okay. Amen. Kaya titong tumikin ni Sir Ryan dito, abang agpibisat dingdingan na, kasla mentoring. Okay, let's pray. Heavenly Father, dismiss us with your blessings at the Comte Gloria Gandayaw. Bendisyonam digiti kakabsat apo. Ti may sa pangidayawak king ka, kat ti parabor mo kadigiti kakabsat, very teachable digiti members. That's why alisto da grow. And I pray that you will continue to keep us that way. And bless Preacher Glenn and family. Kanakam sanod at kirit pig sa apo. Iti biyag ngayong pabulot mo. Hanakam lang ikan ti pigsa. Ikan nakam apo iti pamati nga napigsa. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Okay. God bless. Kabsat. Amen. Thank you very much, Pastor Pruvi. Thank you very much, Kakabsat. Good day. God bless and aloha.